Velika grupa volontera, bez obzira na godine, rade u vrtu i na oslikavanju murala u jednom centru za mlade u Los Angelesu. Direktor centra, Kenneth Jones, ističe: Ovo je dan kojem se radujemo. Naši susjedi su ti koji nam pomažu da uljepšamo naš centar i njegov okoliš i unutrašnjost. To je jedan od preko 500 projekata na kojima volonteri rade Velikom nedjeljom. Sve je počelo 1999. godine i taj prvi put trajalo je samo jedan dan. Nekoliko godina kasnije dobrovoljni rad proširen je na oba dana vikenda, kaže osnivač i pokretač Velike nedjelje David Levinson. Imamo za svakog ponešto. Nešto za one koji vole okoliš, nešto za one koji vole pomoći starijima, nešto za ljubitelje životinja. Osnovna ideja je da se svako uključi u ono što mu leži. Volonter Howie Nicole voli da zasađuje. Pomažemo urediti i zasaditi veliki školski vrt. Ovo je naša Velika nedjelja i pravo je zadovoljstvo i uživanje raditi i pomoći. I učenici zasađuju povrće koje će kasnije koristiti na časovima kuhanja koje će držati glavni školski kuhar Gino Campagna. Učenici također uživaju. Oni su ti koji će brinuti o zasađenom povrću, spremati jela i jesti ih. Časovi kuhanja podešeni su tako da ono što bude skuhano bude u vrijeme užine. Sretan sam da mogu reći da našim učenicima ne treba užina jer jedu ono što sami pripreme. Organizatori Velike nedjelje ističu da je radni vikend 1000 dobrovoljaca krajem aprila ili početkom maja vrhunac njihove spremnosti da pomognu i ističu da se taj duh dobre volje i zajedništva inače ispoljava i tokom cijele godine.